namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course. Yeah, I think like a guy, but look at I think link na boy sevens. I can't sakata strong. So level Gagash, of course, I after boy sevens, of course, Africa Atlasla into ya Gagash, I can come so with Fana Moshara and stuff like that. So Gagash, of course, I enter live. Yeah, of course, I keep covering, I say cover up because the videos content quite television and the one as subscribers, no, some take I know catch up was like I only make a space and catch up the other 3 videos. We posted 3 videos, same day, you fall in video show, okay, you got take a manje, but let's go, Evo. Anongela uta justify social media loko munhu anga swi tivi swilo hi nge n'wi dyondzisi ku swilo a swi tiva and ka social media munhu n'wana n'wana commenta leswi ya lavaka swona but the fact of the matter ni bad tshova la Yeah, ka double story faster leri nga la ri nga xa swikorokoro swo tala ngopfu swa vafana vo tala la ni vulavula hi faster ntsena la not anything less than 350. Oh, 350,000. Ma faster la mangala ya fana ya fatiwa na glass le ka ba glass nga xava swikorokoro ilungisa ipenda ka 30s nga nghena kereke jika izi ndlela swin'wana wa ku a swi swa kumbe ku tsemayela Gagash aya mahloma swo guys ku swilo leswi a ku ri ntiyiso ku na un'wana ka ni challenge the mata ya miranga phanda la ku mafasiteri ma cost over a meter maswo ti frameless so it makes sense kumpela if yindlu ya Gagash mo ku yintsana ma yintsana njaka ya Ben Mainga if ya Ben ya Gagash cost 350,000 swa justify ku ya Maingani yi cost over a meter hi ti frameless glasses leti hi ti vona ku la ku na un'wana khakaneta ku na un'wana khakaneta ka ti comments ko ku munhu se approve wrong ange hi vuyi vele but whatever. Tanga swilo leswi nga la va not doing swilo swa ku huwa la yeah nga ku swi ngwendle leswi swi tlaku na swi rasisa loko ri na xilo lexi nga ntlula ku hi xona wa vuton'wini hi ngo ntlula hi pongo na yini ya swikorokoro na ku xava swikorokoro don't do wow i xilo lexi munhu a ngo ntlula ku xo chomi ya n'wehe loyi but when growing up you will understand that you attract vanhu va njhani that's the stage of maturity Charles aku teka distance na maswiti when you mature or when you grow up you will understand that u attract vanhu va njhani hambi no fa 10 years what I've achieved ngahleli ya pfuka after 10 years nge mechi muze ngalo enga dzoni jump nge mechi ngari ngibalo yena yena kuteka distance na maswiti because distance na swona vana mhlamini neka distance ngopfu namuntlha so hambi no lova namuntlha va ni celela namuntlha ni kini nga swi tivi ku lahlisiwa ku yini hambi sirheli kambe nga nkulu na madeli ya swivungu hi nge dyi ku fana ni vula na swilo leswi nga swi tiveki malahlelo ya mina na malahlelo leswi nga ta lahliwa nga ku hombyana i nge lahli swi nge fani swa mina we hambi no lova namuntlha we hambi wa lova after 30 years i nge khavi nchumu vutomi i nge pfuki khavi a redzi kumbe ngozi hi pfumela yo ba yena hikuva vabya mfana lo xilo xi nga xi twisisa ku hi boy 7 u yeso yi va hi kha yi xava ti-BMW teti ti xava ku ya hi level ya yona tshame ni vona ku hi level ya yona is doing well the issue ku yi va yi ti competisa na vanhu lava nga ka ti-level ta le henhla swinene yi kha ku ya yona yi xava nge hi xikweleti I mean come on guys a hi vona ti-example vo Gagash timovha ta yeteri timbirhi hi installment yi nga xa ti-BMW ta boy 7 ti nga so hi yin'wana ti-issues no ka nga yi twisisi kahle hi boy 7 la yona is doing well as I'm saying ro sungula ni xivula ku hi level so issue leyo a khala ku compete na vanhu lava nga henhla swinene and ku va a swi justify la i kombisa ku yena mali vona vo khendla a hi timali ta clean bota ti talanga tu mangi ti
swin'wana swilo leswi swi ni hlamarisaka nyana like boy7 ndzanyana yaleyo yena wa endla mali is a hustler I agree but issue yaleyo hi fika a hlasela van'wana ku a va le ku endleni ka mali or loko va le ku endleni ka mali a hi mali yo basa vo khenda like swi fanela hi ntsena swin'wana swi laha social media mara ngo miyela swin'wana a swi laha social media hambi wo ki nga vulavuleli nchumu a wu xavanga nchumu a wu se xava wo va na something xa duma xi kota ku teka xihala ivi i tlhirhasa ku tlula xoho iya xa pongo ra vhia i swilo sweswo i swilo sweswo leswi laha pongo sweswo hikuva swa hansi swa hala pongo mara na ku twisisa ku i level laha i nga fika kona we a wu nga believe ku i nga fika that's why kuma ku i twi nga ku i mihlolo wa vo that's why na ximanjhemanjhe i nga xi tivi i ta swi tivela kwini swilo hikuva wa vona loko wa ha xa litipa le vhia bapongo leri hinkwaro leri bapongo hi ndlela yin'wana se wa vona loko se a wu ku nyika tidisco i to tshika na kereke hi ku hamba ri wa profeta swi tshame ku ta profeta you know obedience teka distance lama sweet thank you very much loko se ku faka ndzeni ka discord a wu ngo to tichulukela kerekeni a wu ngo to tshika vuprofeta bya mavunwa mara i ti tshamela kaya i ti wisela swikorokoro swa wehe huma yi endla pongo ra ukolo na hi ta vuswa phela nga tikuma a ni ngo mi twa nga ku ni wiki na ta vuswa nga tikuma loko u twa nga ku i na matimba u ta hi ta vuswa ku nga ta vuswa ta vuswa ti voni kwini phela laha ku va njenjenje wona ni ngo ni twa nga ku ni wiki nyana hi mfana phega gashi phorisa ngo nyamisa lo yong tolovela ngo nyaje yong tolovela phorisa phela misa lo wa rata phorisa ra ina mpamo wa phorisa we ra traffic cop na ta vuswa nga tikuma clean ba kholo la mufana atamba ya ka swin'wana wa wena u la ku vona ku swiphukupuku swi tele ngopfu a teka switina swin'wana swa ku baya vafana swin'wana swa nyumisa kwala xikarhi ni ta kaya ndafa mena ni hupe mena u wa hi reality a ni mantivo ni ngo wena filima ra ni ku va ni huma ni famba ma ni tirheki vafana na tima hayi ku boy7 a hi kombiseni yo yindlu ya yena and stuffs as I always say ni tshama ni kha ni rhipitisa swona sweswo ku ya hi level ya yena he did great na mi va mi kha mi twa kahle mhaka mina I'm not here for beef no vula ku hi leswi yena khompitaka na vugagaxi ma swo tirhisa swi tina swa njhani a ni ri swi wrong swi tina leswi na i xivhidele mi yingisela kahle I'm not attacking anyone swi ya hi budget ya munhu ku ya hi budget ya yena he did great i ake yindlu yi kulukumba kahle laha hi nga ta hi kha hi pfula laniwa i va kha khompita na vugagaxi laha swi tena swona swi hambanaka ma swona ku swi hambana yena ya ke leswi leswikulukumba leswi gagaxi ake hi leya swi ntsanana you see a ni ri swi wrong manitwa mos mi le ku ni tweni so hiyo tiyindlu ta n'wina mi fa mi posta tiyindlu ta n'wina mi fa mi posta tiyindlu ta n'wina a hi ali kumbe madokta mi famba hi tipholo mara yindlu ya ka n'wina a yi languteki ku ri mi na swilo mi fa mi posta tiyindlu ta n'wina hina hi ali kumbe maphorisa ma-traffic copa mara mi fa mi posta tiyindlu ta n'wina ayiya so yo yindlu ya yena le of course so na design mavoko leta a nga loko ni languta swi komba ku a nga yi sungule khale ku hi leswi ta apherisa ku swo i ti-design leta khale nyana leti mi fa mi posta tiyindlu ta kuma gayisi wo tekiwa hi malevo and stuff like that but it did great ku hi level ya yena swi kahle na swi tole kahle mi magayisa mara swi tikomba ku magayisa wo tekiwa hi malevo hi mfo papa wena sweswi va ri thicara va nga ku akela yindlu na sweswi wa demand ka one room u pfa posta yindlu ya wena hi mfo and stuff like that okay check man ndzi na ku vula to tala veve man le ka beef but I'm just saying ku ri boy7 no vo gagaxi ve le henhla ngopfu thicara pfuka va ku ku ti level ve le henhla ngopfu na ku languta quality of the work ya ku nge phikizaniwi hi leswi a chingaku hi swo gagaxi but as ni nga vula swi budget ya munhu anga we aka yindlu kahle hi leswi a swi swi tina yi tlhe yi phamiwa yi tlhe yi va kahle but I'm just saying ku yena kha khompeni na mufana wo gagaxa ka va chingela hi vanhu lava nga na tiyindlu ta swi tina leswo famba hi double ku nga double story na swona so swi va swi kha swi nga make much sense boy7 loko hi la ku lantiso so leswo can talk whatever that you want to say lexi xi tala ku threatana vanhu vo tala i mhaka ku ri I don't succumb to nonsense
and loko xilo ni nga xi lava hi xi lava loko xilo ni xi lava because I'm very smart. That's why hi yo mhaka kuma ku vanhu vo tala loko va twa ni va pandza va ku ye nsati wa yena nsati loyi a nge yi maintain lifestyle ya mina na siku na pain a hi wa swi tiva a nga pfuka yi maintaining lifestyle ya mina na siku na pain a xikwembu xa swi tiva na hi deep inside wa swi tiva. At the end of the day she's my wife wa married now a wu nga va voni vanhu vo tlhariha izi ya teka xiphuva loko i nkomo loko laha xiphuva misaveni i va vona hi luya i tirha kahle a ni ri na madokodela ku na tiloya a wu ma voni madokodela izi ya teka bari ya teka xiphuva veka mutini a tlhariha ku ri khale vutomi bya mina in a week nga ku pandza swilo leswi ni swi hanyaka nge swi maintain nga xa swikoro vhiki rin'wana na rin'wana va ku xavela xikorokoro va ri va boys 7 tlhariha nga ni hungula no tlhariha sweswi a hi xihundla va tala va swi vona ku a nga tlhariha but anyway se boy loko ni nga n'wi actela ni nga n'wi actela very fast any day any time kumbe ni n'wi tshika a rivala a nga hlweli ku rivala a nga mi swo vuya ka mina mi ku hayi i tekela ta n'wi ndlela yini swi ta swinene ni ta va ni ri clean loko ni va lava ni n'wi lava any day i ncini lexi a nga xi endlaku which I cannot do ku ngo va muloyi na pongo ntsena but the rest I can't. Se kona hi boy 7 munhu a ti hluphela phela guys demon xi lwa na gaza hinkwaxo xi lwa na ti-influencers hinkwato vo gagaji vo manager vo giligili vo mani vo ve ri mani kambe na le yi le Mozambique ve ri magwendere i mhaka kambe magwendere na Refila Boy Speaks Refila Boy na yona yi va attacking yi attacka like yi attacka hinkwavo ya attacka hinkwavo swona swa hezwi swi famba kahle a ni voni yi xave na lendenyana swa swi ri kahle so ixo yona i competition yo ntsena ixo ya kona and another thing swi swiya gagaxa a nga hi advice swo lexi nga ta yi ba yi nge swi tivi ku i ncini yi targetiwe ngopfu yi to sala ku kombetela vanhu ku kha u nga ri vona hi yin'we ya ti-issues leti nga kona hi boy 7 zala yi ta biwa yi nga swi tivi ku yi bihi ma vona mhaka leyiwa even then yi sala ku kombetela ku fana last time loko ni yi yingisela laha yi kha yi kombisa timhaka ta ti-rifle hikuva leswi a ni swi yingisele swona boy 7 laha yi kha yi azuma ku nga va ku ri mufundhisi lavaya ku nga ku ri vona va nga hi sendela vanhu hi va ta yibi ende mi nga kuma ku nga zi ku ri vo kona vanhu va ngo fika va teka opportunity leyi even then va ya ka yo boy 7 va fika va vayisala va teka opportunity leyi va fika va yi tekela mali leyi va nga yi tekeli ku va yi tshama yi kha yi bomisa timali muswi na ku yi vuyerile ku bomisa timali to withdraw mali na ku mvuni video clip yin'we ya latest mos ni swa ku a yi withdraw mali mos axi ni ta hluphe music le but na a yi twa a yi withdraw mali le ni sure a yi withdraw mali hayi tele ni vona mali yin'wana yi ri baketini boy 7 koko hi nga ta ze fambi khomo ni yi voni mali leyi tele ngopfu va va mukhomo wa boy 7 loko ni va lava ni n'wi lava any day i ncini lexi a nga xi endlaku which I cannot do ku ngo va muloyi na pongo ntsena but the rest I can't. It's a boy swilo hinkwaswo mfana mfana loyi a dalela la ka social media mu n'wi nyika chance but I think it's high time ka attention. I think I just need to give him attention ile yi lava ni ringetinyana ku lava ku va civil ni ndlela ku na n'wi ignore ku mara wa yi rhandza fame ne a n'wi bayisisa fame. One thing first to I'm saying about clever. If there is one thing that you need to know, I'm not clever. I'm saying it's all about tolerance. Tolerance. You tolerate me, I tolerate you. Tolerate my nonsense, I tolerate you. Injured. But you just need to know you're a boy, she don't quash. Kusuka see, I'm not like kanza kuko, I can kanza kufa. You are a boy. Fantani na team. Manshini a mina liya manje nga ku xavela swikorokoro swa the next 10 years wala yi fika ko yi nga se ya kuma for the next 10 years yi ka ni teka 150 xavela xikorokoro 150 teka xila xikorokoro ku ze ku hela 10 years 10 years ntsongo lero I can maintain you for the next 20 years ni nga teka 150 kwala ni ka ni minus kwala ka yindlu so swi nga yima ku kwala ni nga ku xavela xikorokoro xa 150 for sure u tshamisana na movha 150 a wu yi 150 loko ni sayana henhlanyana ni teka 150 ni ku xavela xikorokoro ni teka 150 ni ku xavela xikorokoro ni teka 150 ni ku xavela xikorokoro lembe rin'wana na rin'wana ku ze ku hela ni nga ni minus kwala laha ni be ku tshova a hi swilo swa ku tlanga swilo leswiya ni hluka ni ku hlukana
those who know, they know. And la batho ba kushulo ba ta swi tiva ku byela ku kumbe mi ya ka muaki group contractor mi n'wi vutisa ku ri mufana loyi i hlukane na vungaki la. So un'wana nga ti vutisa ku why boy 7 za endla sweswi a swi endlaku sweswo ku na yin'wana live ni kha ni yingisela unfortunately ni bayize ni rivela ku recorda mina ni ti karhelerini hi swin'wana na swin'wana but lexi boy 7 za nga kombisa xiswona laha i fika kombisa timhaka to i marketing swilo leswi a swi endlaka la kha a dela hi ndlela i kurisa page ku ri loko se a kha a advertisela vanhu la swilo swa vona swi kota ku va swi famba kahle hikuva a kota ku advertisela vanhu ende ku page kha ri kula swi endla ku na vanhu va kota ku hatla va n'wi accessa lava lava ku profeteriwa loko se a kha a profeta laha va kota ku hatla va n'wi access and stuff like that and then na swo ku ti-live ta yena a yi va kha a trenda tona swo ku vanhu va nghena swinene hi xitalo and stuff like that but at the same time boy 7 na loko ku ri ti-beef years swi va swi nga ri ku fambisana na vufundhisi hala tlhelo ki bana tinhlamba leti baku swi va kha swi chavisanyana so a redzi hi to swini i fika tshinyiwa hi ti-bishop kwale kerekeye bishop jazz yi fike yi na yona yi tshinyiwa mara leswi a nga kombisa swona boy 7 ku i marketing dating a ngo va serious ngopfu but it's a marketing but koko yi va yi veka vutomi byo ka threat no a chava ku fambafamba laha handle so na xihundla xi kumekini ku a nga tlhelele ka yale ba yena yi kombisile ku wa vabya mfana loyi lero hi nga pfumela ku sure ku boy 7 i yo titshemba hi yexe hi yona yi n'wi sirhelelaka sweswiwani na loko ku ri hambi yi ri strong mara yi le ku kombisile ku wa vabya mfana loyi ku na sweswi a nga ndliwa swona yona a yi involved un'wana u famba chela swigojagojana vulavula yini mara we have no problem with that because that's a life that he chose and a nga ni onheli nchumu mara yi n'wi hlupha kwini sweswani vutomi bya mina byi n'wi hlupha ku komba ku ri he knows ku ri whenever he speaks about himself no one listens to him but loko se a lava ku lava lamaswiti wa swi tiva ku xiphukuphuku leswi zondaku lamaswiti swi ta swi ya sapota na man you must go to tindhawu ta serious n'we mi nga swi tivi ni vona sesi un'wana sweswi mpfundzweni i pfuke a commenta la a ku ni lava ku vona n'wini wa plan munhu a nga endla plan ya mina i dzoni mathebula wa le gandlanana ni swi tivi mangu tiva dzoni mathebula na from riendzo wa Africa you're the best man that plan is a ku na i ta swi vona swilo swa kona swo tala mi ta swi dyondza ka mina nkarhi wa huta it can just start so okay vafana mi aka timiwa swinene ngoma nga timiwa hi ku swa xikwembu a ku na la nga ta swi teka when God says yes a ku na munhu la nga ta swi endla sweswo nobody can say no vo tala a ma ni nyikela time frame va ku ri wa jaha loyi kasi i kuma ku mali 1 2 3 xavisa ti-drugs hlantswa mali u endla yini a lot has been said about me no swi ignore swo tala I think swin'wana ni vulavula ngopfu hi swona swo leswi kahle kahle leyi yaleyi hi conclude hi ku loko ri mpela wa xavisa ti-drugs swi ta kumeka kahle a ni ku ta auditiwa hi yaleyi hi tsemise sweswo I think a hi analyse sweswo so in overall I think in overall leswi coverini swo tala laha so hi leswo guys loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe I
kumthetho ayihlale phansi bakumthetho nikupestende mayengane wabo nawo